uyezwa futhi nami kulento kulomsebenzi ngoba kukhishwa imali mfethu angingedwa uyezwa futhi nami ngumsebenzi yabo kufuneka uqala abaphezulu uqala kumele behlele isikhathi yabo ngoba sethi ngiyambalekela nje ngingathi uyithatha into kodwa nje isikhathi siyahamba umsebenzi awuthola uyaphela uJanuary manje usasa ungena nje emsebenzini ngiphikiwe awusichazeleke ukuthi umsebenzi onjani umfethu ozomfaka kuwona lapha engitokho khona mina imayini wes kumbe wage wes kunama process akhona wes kufanele kube nomsebenzi omkhulu before uthi kufuneka abantu abaningi wes ngamchazela lo mjini mase ngiyambalekela mina ayikho into ngimbalekela yona lo muntu lo manje inkinga yami mina angisawudingi lo msebenzi lo mdingi imali yami back that's all angithi uyabona ke ngomfuna imali maphela mosumsondela cela uhletshana mina ngihleze ngifika la kwesinye isikhathi ngiyembona ukuthi ukhona kodwa kuvele kuthiwa awukho mangifonela wena awusa-answer ama calls zami usuyangicrossa nje njalo umuntu obhizi phela nami umuntu obhizi yes ngangilo ngilinde wena mina ngiyatshela ukuthi yonke into angisadinga emsebenzi ngidinga imali yami back lokho ke ngiyakuzwa ke mfethu ngiyakuzwa ke lokho kufuneke nami ngiye kwabakhulu yes kumele ngiye kwabakhulu kodwa le nkulumo yethu ngeke kuze kube inkulumo wena ungifikela nabantu kanje kanjani phela thina ngithi sila sizosiza umfowethu ukuthi nicazo yekathi ulethe imali awunabo abantu abagade abo phela ngithi sasingabangani ngaleso sikhathi sakhuluma sephelile ungani bethu ngenxa yemali ngenxa yakho nje when uyangicrossa wena usuyangibalekela manje mina ngenze njani ke mina izingane zami ziyalamba namanje uDecember ukuthi uJanuary uyaphela angilutho umsebenzi manje kuyinkinga ukuthi imali ngabuye phela wena sewona wangithembisa uJanuary namanje uJanuary uyaphela wemfethu awumele lento ngeke izilunge mfethu kukhona abantu sebe u4 abantu sebe u4 kodwa into angiyenze nomuntu oyedwa angisadinga emsebenzi ke mina manje ngidinga imali yami back nakhona uma kuthiwa uthola umsebenzi uyofika nama security kanjani nakho phela nimkhathile nje simgadile thina sifike naye bengamfaka ngani yedwa endlini ngoba ngifuna ukukhuluma naye yedwa mina yini wena wafuna ukuthi uzomkhuluma naye wena yedwa nizokhuluma nobani njengoba sesikhulume sobabili kade ngangifika uyamuzwa nangu yasho kade ngangifika namakhozi ami awusawabambi isikhathi siyahamba izingane zami ilandi emafonini umuntu obhizi mina uyazi umuntu obhizi mina manje yini pho ekujulikisayo ngeke mina ngithemba umuntu la angithemba umuntu angisathemba yena ngoba uphakathi uyaphela uJanuary kade ngangifika lawe lenye ithemba lesibili kade ngangifika elesithathu nango ke sethi mnika u3 days uzokunika imali yakho uyamthemba wena kuloko mina ngisamthemba ngoba ngihleze ngifika lana ngimtholi kodwa ngibona ukuthi ukhona ngibona ukuthi mina nje ogoqwayo la ngisho ifoni yami akasayibamba akasabe ngisho back wena mawufike ebona ama miss calls wena mawufikela ukhulume nobani okutshela ukuthi ngisuke ngekho ngikhuluma nonkosikazi wakho hayi yabona mfethu yabona uyena ovela la eminyango manje kinga semsebenzini ngabe yayikhulumela afakazi wemfethu wena usuku khona wena wemfethu ngicela ukubuza ke mina angithi uyawuphika lo 3 days ngisho ukhipha imali yami kodwa ebeyenza everything pho yini inkinga yokuthi ungamniki imali yakhe cha imali uyenza njalo bafowethu niyangizwa ngithi mina after 3 days bala kuzoyithola ngithi mina ithemba lelo okwanginikezana alisekho kuwena awuthembele lokugcina okay angithi uyabona ngoba ngithi 3 days yazi ngishiswa yini ukuthi ngoba nami ngithi ngifune phambili la ebengiyise khona imali ukuthi lo muntu akasawufuna umsebenzi angithi wanika ba imali nganikeza yena ubhuti nganinika 1500 ubani wakutshela ngokuthi kumele kukhishwe imali uye umfethu wamtshela kodwa yikho into engakuchazelanga yona kanjani mfethu ukuthi iprocess yakho nihamba kanjani wachaza mina ngamnikeza imali eqaleni kaNovember wathi stock case maqala uDecember ngizongena naleso staff mina okay ngabona useyaqala useyangibalekela manje ngase ngimbona wathi hayi bhuti noma kanjani kwaba zoqala ngoJanuary uphakathi imali yakhe ikhona imali ngoba wathi sihambile labantu yayiye kubona naba basayibuza ukuthi hawu umnikazi wale mali uphi yabonayo you understand yeah ngiyakuzwa lapho umfowethu uyenza njalo imali ngesizothu ngosuku umsebenzi wakhe wesibili lo ayihlanganisela ngawo akasanginikeza nje noma into encane ke list ke azi ukuthi ngifuna imali yami ngisawudinga umsebenzi okay mfethu cha yabona mfethu okwesithuthu mina into yokuthi ngisuke ngizamela eceleni uyabo ngizamela ukuthi nami umndeni wami uyabo umsebenzi yebo umsebenzi ngiyasebenza kodwa manje hayi ukuthi wena ubona ukuthi nginesithuthu wena bese ubona ukuthi nginemali
kodwa manje uyazi ukuthi mina ngisebenzi nginey'ngane yena uhleli nginey'ngane ey'mbili ngihleli kodwa ngiyakutshela nawe 3 days bafowethu 3 days ngizobe sengimnikeza imali yakhe kanjani hayi konke-ke mfethu sifuna kulale kuyena umfowethu mfethu 3 days ngizobe sengimnikeza imali yakhe uyena umuntu okumele akhiphe i-solution la yale nkinga esibhekene nayo kodwa mina ngizokutshela nje iqiniso mina ngeke ngikhohliseke mina akuthembi cha futhi yini-ke engayenza-ke kanjani ngoba kube kunayo imali manje ngabe ngiyamnikeza ngoba usenama-security yini singabambi isithuthu-ke wenze njani uzwe kahle esithuthweni hayi bo angisidayisi nje isithuthu uyabona lo muntu uzafuna-ke nemali yami ngizomthemba kanjani-ke lo muntu-ke hayi kodwa masuya ngaseyithuthweni-ke fana lokho ngeke ngisebenze ngani bese ngiqhubeka ngisebenze ngani mina ucabanga ukuthi mina ngihlele ekhaya ngisebenzi mina kukanjani mina ngikhiphe kodwa cha ungayithi uthuthweni mfethu cha lapho-ke ayipela-ke ngeke lapho angisakuthembi ayikho into mina esengiyithemba mina yakho ngoba namakhoza wabamba uyangibalekela uma ngifika la asinkosikazi wakho awokho akazivuli ngisho isicabha kakhulu sivula kancane emebona ukuthi mina cha phela usukukhona la endlini hayi uyadlala wena kodwa yabo masuyethi uthuthweni ngalo wami hayi ngeke isithuthu ey'gora zakhe ey'ngakanani isithuthu asindawo isithuthu hayi bo kusukela ngoNovember mfethu ubaleka nemali yami hayi ngeke bafethu ngeke khohlwane-ke lapho khohlwane uma ngabe mhlawumbe uqashe igora ngoba wenzela ukuthi nizolanda isithuthu lesi ngeke-ke hayi bo ngathatha imali yokugcina yey'ngane hayi ngathatha imali yakho ngizokukhokhela kodwa ungabali ithuthu sekangaki mina ngifika hayi mpungusho sekangaki mina la shuthi inhloso yami bekuyisona isithuthu hayi yabona-ke ukuthi ingenxa yokungathambekali kwakho usuzela ngenye indlela yabo wena awuthembakele ngathi kuzomele ishiyane-ke kanjani uqonda ukuthini manje uqonda ukuthini uzomele ishiyane angithi bengizofuna imali yenu ngiyasho ukuthi ngizoyikhokha nini ima kodwa mase kubalwa iy'thuthuthu sekukangaki ungithembisa ukuthi ngizomnikeza emva ngalokho uvele washintsha ngiyasho after 3 days mfethu mase ngikhulumile nabantu esashera nabo imali kanti le mali oyenza ngesithuthuzu kanti yini ey'ngane zami phela leyo ey'ngane zami leyo mina ezami iy'ngane y'lami yini ungayikazathi la kuyile mali yethuthuthu and then uzothi-ke uma usuthole le enayishera uyobe usuyiphesha ngale thanini-ke nginikezeni leyo 3 days futhi ngisebenze ngaso isithuthu ayikho-ke leyo nto-ke isibona manje ngifuna usithatha hayi ngeke bafethu ngeke lapho ngeke impela ima no bafethu avele ishiyane kanjani manje wena ngitshela ukuthi izola uyenzanga nje imali ngesithuthuzu awukhiphi ngani leyo mali ngabe ngiyakunika ubikhona bafethu ngiyamcela ngishiye kwenzeke lokho ngeke sikwenze lokho isiphetho kuzoba yini hayi baba ngiyathetele hayi bo angathatha into zami ima baba beka iketela phansi ngithetele sengikhathele lo baba sengikhathele mina ngicela ngiphumele ima uyalwa yini hayi bo ngicela ngiphumele anginamuntu uzozungibulalela into zami nawe hayi akekho umuntu ozokubulala uzongibulalela into zami ayikho lona sengikhathele wena thatha isithuthuthu hayi ngeke siyakutshelana bapho-ke asibafuni okhisi ngoba siyasibamba ngithethela phela uphume hey ngokofu wena hala mfethu yebo mfethu ngizobamba lo mntoni la abona sothuthu yosikhokha ngempilo yakho mfana uyazi ayikho lento eshoyo wena lale imali ethatha woza mfethu ba mtetele la woza mtetele lo mtetele miyeke uzosithola after 3 days wenzani ufuna uphuma miyeke aphume mfethu mtetele aphume uzosithola after 3 days ima uzosithola after 3 days uzothola after 3 days isithuthu awusathembakele wendoni awuqubula isithuthu sungalele sasiqubula sesithathe sasiqubula suka wena la vele bengizolo mali yakho nginika 30 rand ungayenzi lonto ima ungathatha ima ubuyisele khuluma later ngizobuyisele mali yakho ngizokunikeza sizosebenza la baba kanti wena uzokwenzani la mfethu
kade sazwana Bamba. 1000 neminimum 1000 engidingayo bamba ke la. Ngeke sisukele kude ngolo kade ngifike sisuke. later Yini nomnika u30 rand. just ngoba uthi uyawufesa uyabo later mfethu ngizofika kuwena mfethu ngiyazi endlini yalombheki mfethu Yemfethu. ngiyacela mfethu Yemfethu. mfethu Usuzohlala ngathi la wena. Mfethu, Musu ngiyacela, uzosenza serious. ilima Cha wena. kodwa bafika ungahambi